大家平安。Jauh-jauh tu sua kajam naman, nama kaitina na sulivat. Saka tu sua kajam naman. Orita supi na kainwa cemas imazai tua Yosuya. Imazai tua 20 katu tirua suratan, imazai tua 10 katu sepacakaran, pacu 10 katu wunamakaran. 耶书亚记23章14节到16节。Tusu uri matsayangaken kemelangemun a mapulatu na pasusuanga anu semasi tari vavau tua sini ki etse seni maju a pagau-gau danumu tua nama pakakai zua-zua a manguaan pai a sini ki etse seni maju nekano nama kalavutan nama pasusuanga a penulat lakwa no na kemuda di maju a pasusu tua sini ki sa papu manguaan danumun makaya uta di maju wa pate zalman tua masan diaria wa siserapai a pate mauri pemuna mawang a kemasi taichua na ngwangwa arawa a sini papu kajunangan ni maju dan numun no ini kamuna a pasusu toa pinenet no anu cemas i tari vavau a pa eces ka timun sano kisusu toa zuma no cemasan uri keminamali di maju sa patavungin mun tuanu shika uripan a mauang a kirimu a kemasi taichua nangwa arawaca sini papu kajunangan ni maju danumun ayati Yosuya aichu kainwa cemat saka tutsua kajam nyaman a sini papu tarvan januti nama polat manguaan katoa siserapai对许多人而言，旧约中的上帝似乎也常常给人一种常近人的形象，总是含着顺我者生，逆我者亡。顺服他的人就给予祝福与恩典，但是违背他的命令就会遭遇可怕的灾祸，甚至因此把自己的子民都灭绝。今天约书亚记这段经文读起来就有这样的感觉，因为很重要，所以约书亚说了3次，是上帝的带领，以色列人才有今天的一切福祉。这证明了上帝的应许全部实现，没有一样会落空。但约书亚话锋一转，说了一件令人心生畏惧的事，就如上帝应许的福祉不会落空一样，上帝的降灾也绝对不会落空。如果以色列人愿意专一敬拜上帝，他们就可以继续平安度日。然而他们若离弃上帝，随从外邦人去拜其他的神明，上帝肯定会发烈怒惩罚他们，让他们从这美好的土地上完全灭绝，消失殆尽。这是非常严厉的警告，因为上帝的应许全部都会实现，没有一样会落空。感觉这位上帝好像真的是顺我者生，逆我者亡的常近人，但真的是这样吗？曾经有一位家长分享，他的小孩有一次跑去玩饮水机，他已经再三警告孩子，饮水机的热水很烫，乱玩会受伤，但小孩依然故我的继续玩。这位家长多次警告以后，并没有出手阻止，只是静静在旁边看着，确保情况在可控制的范围内，不会发生更危险的事就好。果然不久，小朋友就因为碰到热水被烫得哇哇叫，他马上带孩子去冲冷水，一边再次叮咛
不是跟你说过了吗？热水很烫，不能玩，下次知道了吗？孩子点点头，看来这次是真的学乖了。这位家长一开始的警告，其实是对未来危险的预告，并不是他想主动开启热水来惩罚孩子，甚至在孩子真的不小心烫到后，他还是马上进行安全的处理。旧约中上帝的警告就像这样，与其说是上帝降下灾祸，不如说是当以色列人选择败坏之路时，自然会面对灭亡的结果。从先知书也可以看到，上帝就像那位家长一样，当以色列人走偏、受伤的时候，上帝的行动是医治、包裹、疼爱与接纳，很有耐心地说，下次不要再这样了，知道吗？Sinya tu tu dan jin tu tu kajaman-jaman manguan katwa si serapai no nama kaitina na kipare nga paulit sa kapasuso jin to manata siniki etses to atsamas tara izwa sa kamaya manguan asi pagongong no atsama tanutin lakwan no ikatina kipare sa vai ketina ikapasusu to manata siniki etses Orimasan dia wai cho cha si serapai sakamana sini papori ngono tsema tiantin tu chwa ka jaman-jaman to sini paputarewan tianutin na mapulat latinana kiparain to tia semas ayakana pasmarau saka tu chwa ka jaman-jaman sini pakinim na tianutin 犯错时我会害怕向上帝认错吗？我是否相信他愿意接纳我？Aichu no sepasari vagan akikina marku taki kisupasari tua semas saka akikina masaru tu uri pajekat semat dan wakan ayaya pasemarau jantin tu suaka jaman-jaman aurutasi kinimnem jayau latinana gemalo kinimnem saka ka inuli 主啊，我相信你不长久责备，不永怀愤怒，愿意饶恕我的过错，接纳我这个罪人。Mali-mali cemas susinikiliva kamen sakamaya ini kasunana madudu cuai ayatwa susipaze katamana parorau tuanya cesario saka la susinipaze katamen sakamaya saka sulungwa ina mena parorau tamarka soalak saka madi-madi cemas madi-madi asukilivak ayakana inuli pakata songadan di Yesus Kristo amen. Madi-madi tu soa ka jaman-jaman nama ka jaman nama seselanga sumupu tu amana pada zakatin wa cemat laca pina enet saca pasusuin ayakana pasemarau latinana suliva tu soa kini adavan taca 平安